Wara traħis fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma għal-familji, il-Gvern mis-sena d-dieħla se jkun qed iraħħas it-tariffi wkoll għan-negozji. Dalgħodu il-Ministru għall-Enerġija Konrad Mizzi żar il-kumpanija Playmobil li mis-sena d-dieħla se tkun qed tiffranka il fuq minn 900,000 euro fis-sena permezz ta' dan it-traħis. Kien Mattias Fawser il-kap eżekuttiv tal-kumpanija li spjega kif il-25% roħs fil-kontijiet tal-enerġija ifisser mijiet ta' eluf ta' euro. We will have an estimated saving of close to 900,000 euro annually. Dan it-tnaqqis għandu jgħin li l-kumpanija tkun iktar kompetittiva. With that saving we will have a step in the right direction to remain or to get better competitive again. Fawser qal li bekk ikunu jistgħu jinħolqu aktar impjiegi u jkun hemm investiment f'apparat ġdid. Since especially on the energy tariffs for our company, we are a high energy consumer, so we are internationally gauged on our electricity costs. Fil-fatt din il-kumpanija tuża 28 kilowatt ta' dawl fis-sija. Fawser qal li fl-2007 il-kumpanija kienet tħallas 1,600,000 euro f'tariffi li wara żdiedu għal kważi 4 miljun euro. Mattias Fawser esprima wkoll ottimiżmu dwar il-futur. Is transportation, is electricity costs, is labor costs, these are the main factors so yes, in any of these areas, if we get better either with efficiency or with cost saving, yes, will help us in the future. Il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi kellu kliem ta' tifħir għall-investiment li għamlet din il-kumpanija, inkluż f'enerġija alternattiva. Żied li żjarant il-Playmobil kienet xhieda oħra ta' kemm il-50 miljun euro li se jibqgħu għand in-negozji se jagħmlu differenza kbira għall-investituri f'pajjiżna. Mistoqsi dwar il-Power Station il-ġdida f'Dellimara, il-Ministru Mizzi reġa' jikkonferma li fil-jiem li ġejjin se jkun ippreżentat pjan dwar kif se jimxu l-qudiem l-affarijiet.